اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tidak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu. Pada saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Rasul kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada harapan dan cinta kami melainkan mengharap barakah dan ridha-Mu yang selalu menyertai kami. Ya Allah yang menggenggam hati setiap makhluk, tanamkan ke dalam hati setiap kami sifat tawadhu dan ikhlas untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami yang tergabung dalam wadah IMPM, Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat Mutiara. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan momen pertemuan ini sebagai upaya untuk mengeratkan silaturahmi antara kami. Jauhkan kami dari saling permusuhan, kedengkian dan perpecahan, sehingga kami dapat terus bersinergi, berbuat dan mengabdi